ke a leboga go se kgolo ya ga Mmamatso go se kgolo Lieutenant General Dr. Remoholo Seretse Itakama ya leboga ya go dumedisa Rangwane Sediegeng Hamane ya go dumedisa Borangwane ka go thomagana ga lona ya go dumedisa ha gare ga rona re na le baeng ba tota ba tang ka delegation tse pedi ya ntlha ke ya controlesa e diretsweng pele ke Re Charles Khosi Charles Malinga ya bobedi ke Samko e diretsweng pele ke Re Chris Maleleja ya buga ga le moruti Bishop Beleme wa Anglican Church botsadi jotlhe ba ga Mmamatso ke a dumedisa a mo sebakeng se re se ka sekgowa se se bilwe an observance of silence re lebile gore ena re mo ngwageng o fetileng rakgadi yo motona ngwana ga Sesele Sekgama wa ntlha mme Tebogo Jacqueline Kgama Remogolo Sekgoma Kgama Remogolo Kebuileng Kgama le mohumagadi Makgama go sa tswang go ka mo dikgweding tse di fetileng le ke re tseye motsotswe re wa tidimalo re ba gopole o bone ka kopela gore re tseye ba gaetso ke a leboga botsadi letsatsi leno ke letsatsi le legolo thata mo go rona ba ga Mmamatso jaaka re legano re tlile go amogela go sekgolo ya rona morago ga dingwaga tse tharo tse di botlhoko tsa thorontsho yena hela a nna go South Africa re bona tsatsi leno mogolo go sekgolo ya ga Mmamatso jaaka boemedi ja controlesa le ba Samko ba morola gape le ga rona mo dingwageng tseo re ne ra lemoga kgaogano mo ntung ya barwa Sekgoma mongwe wa rona a patikiwa go etelela ba ga Mmamatso morago ga Kgosi Sediegeng a sena go rola tiro tsa bogosi ntle le therisano le morahi jaaka e le tsamaiso ya bogosi ke ema hano mo boemong ja bo rangwana go sekgolo go ga mmogo le ba ga Mmamatso go lemoga baemedi ba controlesa le Samko go tswa ko Aforika Borwa go bona go le maleba go se tsone ke se kodiyang ke se bala go se bana
le tla itshwarela ke bone sentle gona lapeng. Go bona go le maleba go pata le go tisa kgosekgolo ya rona yo e bileng a ntse mo ntle hela thata. Se se supega gore o ne a le mo diateng tse di siameng ka nako a neng a le ko Aforika Borwa. Go sekgolo kgama wa bone ga a ise a ko a nne ko Eswatini jaaka le ne le utlwa dikgang tse di senang boammaaruri. O ne a etela ko ka e le ditsala ebile botsala jo bo tswa ko batsading ja bogosi ja Eswatini le ba ga Mmangwato. Mo makgethong a mantsi ha re etela ko Aforika Borwa re ithutile go le gontsi mo go lona ba Controlesa le ba Sanko ra neelana maele a re tla tswelelang ra dirisa le mo dipakeng tse di tang re ntse re le mmogo le lona. Re le leboga hela thata se le se dirileng le sesupentse ba ga Mmangwato le supentse Botswana yotlhe gore go sekgolo ya rona o ntse a babalesegile le morata le motlhokomedi ke yo o gorogile ba ga Mmangwato. Ke tla hirile phoso ha nka go nna ha batsi ka se ka bua ka kgogontsho e re kgogontshitswe ba ga Mmangwato e botlhoko ye Serogola a kgonang go ema mo mapakong a ga Mmangwato a ba thapaola kgosi ya rona a bona a re o ka discipline kgosi ya rona ko re so sa nthela ke le so ga te ne le so la ke ne le so la morutana yo kgonang gore o ka discipline a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serogola, mo ke go inele. Ke go inele. Ha ana go tele. Ha ile rona borangwane ba bangwe ba re ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehele re lekalekana le ene mo na inele yo ke kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tsetsetswa dikoloi tsa metsi re ne ba dithobolo re sa lwe re ta ka diata le go botsa gore gato ga re go tsene eng ba ga Mmangwato go sekgolo ya rona ke yo o buile ba mo tlisitse ka le kalo ka leboga ke lebogela thata ba Controlesa le ba Sanko go tla go rola go sekgolo ya ga Mmangwato. Amen. For the benefit of our guests from Sanko and Controlesa, Sebola Kamani, who just spoke here, is one of the senior role uncles, and he was speaking on behalf of Kosisi Kamani, who has served as the tribal authority or region, as some people call it, in Ramamatu. Resident Kamani is the elder city at the end of the table here. Uncle Asbole, I just appreciating your steadfast keep and care of His Excellency while he was in South Africa, and telling you that as the Royal House, they are happy to receive him after 3 years of the painful absence from Botswana and the suffering of his community or tribe due to his absence, where the roles he normally played then became also absent. He spoke to the unconsidered removal of Kosisi Diekeng, who I just introduced to you,
from his seat of tribal authority, which was effected by the rapid without consultation with Morahe as per custom and law. And then he's saying just that on behalf of the royal uncles, they do thank you for bringing him home in one piece, in good health, and in good physical form. This is evidence of your good care and keep of him. And they recall that there has been some misinformation that just because Kosokolo often visits Eswatini to continue the old-time relationships between the two families of Sokuza and Seseretse, some people decided to say that he had migrated or went to live in Eswatini, so he just wanted to set the record straight, to say whether this was only just a visit. But the uncles say they have learned a lot from yourselves, as they often interacted with you whenever they were in Johannesburg, and they appreciate the valuable cultural exchanges you afforded. Kosara Sibalai said he would not rest, or he couldn't resist, to talk about the persecution that this Morahi here in Amamatu has endured under the current administration. And in particular, they are particularly disturbed by the conduct of Res Robola Salet, who found it in his heart to openly disrespect Kosi Kholusa Zakama and Kama in his own quota, and to openly despise his senior uncles. And he says, woe unto such misconduct. That is his speech. Thank you. Gongwe pele ga tswelopele re itsise motho wa koloi ya 805 BTZ gore wa tlhokala ka kwa ke bong ra dikoloi e go etsagileng teng maetsho Sanokeng Tidimalang le ene hela jalo wa tlhokala ka kwa gore ka haleng teng ke yone kiso ya bogae maki mo nakong e gapegileng e re kope raetsho le motsadi mo serowe kgosi Mokhutswane Sekgoma le ene go lathela lehoko le le tshwanetseng la botsadi ke nako ya gagwe le ka mo dueletsa hata mo salaleng e le raetsho mogolo. Maitshwarelo bagolo a ka ke ka bua ke neetse kgosi Mokwadi. Moruti ke kopa gore o ka tla go bala ditemana tseo pele pele ga moruti a bua maaka boikobo ke le ra rona ke re mongane go sekgolo re mogolo ke ikobile ga gona boitumelo jo bo gaisang gompieno ke le motlhanka gago ke re ke gadime baeng ba batlang ruri ba magaragadi gore ra lo leboga ke tla bua ka lona a modimo ne le lona borangwane le setšhaba magoko a me ke batla go agarela pele moruti a buile ka gore dintlha tse ke tsileng go bua ka tsone ga ke morere mme le bolo ke utlwilana lotlhe mo baebeleng ke a leboga mmabuo. Dumedisa motsadi e o buang ke Apostol Motana Masofat. Re tla mo go Isaiah mo sepalamo
Isaiah 61, it reads, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." Verse 2, "To proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn." Verse 3, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of Lord for the display of his splendor." Joel. I'll read Joel chapter 2, verse 5. Verse 25. I'll read. "I'll repay you for the years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by a great army that I sent among you." Ke a leboga moruti ba ga nna ngwato bagolo botlhe. Ke kopile moruti gore a bale ditemana tse, ka gore mo magokong a me ke tlile go itshegelela ke itshegetsa ka dintlha di le tharo. Ntlha ya ntlha ke e nkileng ka bua ka ene gano ga ya re ke bua tšhomi kare we are a fear-stricken nation. Gore re setse re le borahe kana re le tšhaba e nang ka tlase ga kgatelelo le poigo e o itlhelang o roroma le mala tota. Mme ka jalo re tlhoka pholo kana phodiso, ke sone se ke badileng temana tseo. So ke tlile go bua ke gateletse mo phodisong e re le morago ga mmangwatso re tshwanetseng go lemoga mo go one. Morago ga phodiso ke tla go bua ka gate go na le seo gate restoration. Ke ne ke botsa moruti gore restoration ke eng, a re ke puseletso gore se se ileng sa re latlhegela one o le o sekono o itseng ka gompieno jaaka re lebile se neng re re se jelwe ke makakaue re se bona se lapela ga rona. Jaanong dintlha tse ke tsone ke batlang go tla go bua ka tsone go gore healing go motso e re tla bo re le mo go yone. Jaanong pele ga ke bua mongane nna ke itebaganye le ntlhae go baakanya le go supa matshwenyego a re le mo go one to set the record straight. Botswana is a territory. E ka tlase ga molao wa Territorial Act, ga Mmangwato
tribal territory kana kgaolo tsa bolebitsa ka teng e le kgaolo e tlhomamisitsweng jalo mme e le kgaolo mo dikgaolong tse dingwe e tlhomame e na le kgosi le nngwe hela e tsetsweng e sa tlhotshwa re baga mmangwato under this territory kana in this territory mme kgosi ya rona ke kgosi Seratsakgama Ian Khama jaanong ke eletsa go bua jaana ke itebaganya pele ga ke bua le bone gore le bone ba tlhaloganye re le bana kana rotlhe jaaka ga lo ntse lo re bitsa kgosi eo kete ke gane ke re ga ke kgosi ke ra ngwana a kgosi re barwa Sekgoma a Khama a Khari mme jaaka re tsalwa ra rona mogolo mo ntlong ya ga Sekgoma a Khari ke Khama ke gona ke simololang teng gone ga ntlo ya bogosi e leng teng rotlhe ba ntse re emisiwa re bo monna Khamayo motsalwa ke Sekgoma a Khari bogosi bo ga go ene mme mo go ene ntlo ya ga Khamae ga bogosi bo leng teng ke Sekgoma motsala Seratsakgama rraagwe kgosikgolo ke Tshekedi monnawe bobedi jo Sekgoma le Tshekedi barwa Khama ke gone ga bogosi re bo batlelang teng e seng mo gope wa rona wa borangwa Well said. ga gona ope wa bo monna wa Khama wa bo monna wa bobedi jo bo e kare le ga re kare ra timela mo go bone mo go Seretse re mogolo motsala kgosikgolo ra itse o na le bana ke ene yo gompieno re mo lebileng o na le bo monnawe ba makolwane ba reng ga go wa mongwe wa bone re be re gadima ga re tsene mo tlong mo go bone e seng mo gope gape wa rona wa bona Hanko ka se se nang ka teng morero o wetse ha go bone ka legala ke itse gore ke bua he a tlhoka lesego ena tshela monna Sekgoma ke Tshekedi yo re nga mo lebila re rangwane mme Tshekedi le ene o na le makau bana ba ga Tshekedi ke Latetswe motsala Lemi yo gompieno re mogolo ha e le monna wa bone ra lemoga gore barwa Tshekedi barwa Seretse makau ke semphete
jaanong rona borangwane re tla be re tlhaela eng ebile re leba ga kae gore re ka re setlhakogolla sa rona ra be re ka ikaketsa ra re dikgosi ka jalo yo buang gompieno a le mo kgotseng a re o kgosi ke phosego yone ya gore go didimala ga rona morai re ile ra go kitimediwa motho le gompieno re santseng go ikwatlhaela nya modimo re satse re itse ke yone tema e re tshwanetseng gore mo gompieno re tle re emele ka dinao re baakae bogosi ga bo lwelwe bogosi ga bo gaisanelwe kgosi e tsetswe ka se ga rona ga e tlhotswe ga gona ngwedi le letsatsi o rata mang ke ne ke re ntlhae pele ga ke bua sepe se telele paakanyo e be nne kgwetlho mo go rona ba ga mmangwate gore bo mothate ba e leng goromente ba ba ileng ba itebatsa lone molao le tshwanelo e morero wa Setswana e leng one ba bana ba tshwanetse gore ba re ketemaletse ba re beele kgosi ke a kopa a kore re nnyanya ga re beele kgosi kgosi ya rona wa tshela batho betso ra rona ga a latlhega ga teng o teng ka morero ga re a tshwanela go lela re ro kae Samuele botsadi bo ne ba a ke bua sentle ke re go tsala ne ba moaba ga ise kwele ba moabile ba re o boele ko go rona o dirile tiro ka tshwanelo jaaka ba mo dirile ra bile ra rona jaaka lo ntse lo utlwa go nna ene mogokaganyi molebeledi wa tšhaba yotlhe rona le lehatshe ka kakaretso a modimo o mo godise ka jalo ke Samuele wa rona ha teng ga a latlhega o ile ko gore a ya gore direla tiro mme molao wa letla le mo gompienong ke jaaka gadimile a re ga ke ba tlogele e le masiela ke ba tlogela le rangwane thulaganyo eo ga ke tsene mo go yone lwa e bona lwa ba bona a gonne jalo ga go gabedi yo hale ga se kgosi ke morongwa botlhe mo dikgaolong ga se dikgosi ke barongwa go na le ditiro tse le tsone ba sa tshwannang go di tshwara maoba go ne go te mongwe ebile o kua le mophata ke phoso ke kgaolo ya ga rre mme go ntse jalo ke sa gore ba ga mmangwato
re tla enela dikano tsa rona re tla enela go ipelagatsa re tlhanose diphega re supa se re seng se re leng sone re sa go ikotlhaele gore re ba ga mmangwana a re se ka ra ithekisa. Let us not compromise who we are for what we are. Go tlogela ngwao ya rona e a mo mokgokoloseng. Go tlogela e dutjwa re e lebile mme re didimetse re batla gore ga di nkane. Ke a kopa le bokwele go tloga gompieno di a gwama. Ema o nne boammaaruri. Ema ka paka tsotlhe o bue o kgaleme mmua lebe o bua la gago. A Modimo nne le rona. Nnyaa ke santse ke le kgakala o iketele hela tlhase ga ke ise ke bue. Letso ke batla go boela ha morago yaanong baeng ebile ba utlwile go ba gadima ke leboga. Ga ke leboge bone hela ke leboga jaaka rre ka thulaganyo ya Modimo. Lotlhe le bakeresete le itse ke Elijah yo a nang Modimo a re tsamaya molapokole o go tsena mo legageng o tshele mo go lona. Ke mang? Ke Elijah. Ra rona le mo tebong le mo kutlwiseng yotlhe ke mo tshwantshanya le seo a ntseng a le teng. Ba ke ba lebileng gompieno ba ke ba bitsa Nagakabe. Nagakabe a ntseng e le one a mo selaselelang a moga. Ka re ke a itumela ebile ke leboga tiro e ba e dirileng. Mme Nagakabe a gompieno a mo lerileng ga sone hela. Mo kutlobotlhokong e ntse re le mo go yone go segolo sello sa gagwe se ile sa phatlalela le lefatshe lotlhe. Mme batho ba ba ileng ba nna le kutlwisiso pele ke bone ba gompieno ba mo lerileng ba ke itumelang gore ga ke na kgona go ntsha botlhe ka maina. Mme ke itumela gore ba buile leina la ga mme Bridget Motsete. A re lemogeng ha so sa go teng kgomotso go phimola dikeledi ke selo se se tona. Mme makgotla a mabedi a mme Bridget Motsete tšhaba yotlhe ya South Africa e re gomoditse e re phimotse dikeledi e re selaseletse. Ne re sa re ga re ntse re re ra rona o tla lalajileng ke tse Modimo. Ka jalo ra leboga makgotla a mabedi a ra leboga mme Bridget Motsete. Mme mo bathong ba nnyaa o tla ntha gore 2 minutes mo bathong ba go na le ngwana yo re tshwanetseng gore re mo leboge e bong re mogomosi ka ba Modimo. Mo go botlhe ba gompieno e kileng ya ba mongwe wa rona a nna le magoko a botlhoko
a gore na re mongwaketsi o batlang ga gare ga bao nako tsotlhe tse gongwe le mohuleri jaaka e le morongwa yo o rongwang ga ise a kwa itsele sepe ke o ntse o nanaye re tshwanetse go mo leboga ra mo leboga hela jaaka re leboga makgotla otlhe a bosadek makgotla otlhe le dithogo tsa mebuso tse di ileng tsa nna le nako go sekegela rra rona a tla lela gore re lone re balele re tanyetse mme a modimo o re etelele pele betso ga le kopa motho go bua re seka ba mo sianetsa jaanong ke tloele mo mafokong a ne a botlhokwa go siame ke tla sobokwa ka bosego ka gore go segolo o tshwanetse go raya mme se ke neng ke batla go se bua ke seke ra rona kio o buile re na nae a lona he lona le ene mo nakong e ntseng re moatla re mo itumelela a modimo re thuse go bo go sena yo moatlang a mo isetsa lebogo jaaka Judas go supa gore ke ene yo a baba ba mmogo ka di-23 e tsile go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tla bong di re botsa gore re ko kae ba ga Mmangwato re kae Batswana o tla ba tshwana ka nako e ya Papulo na tla ha gadima a le ha tlase ga le mapo la tsheko e ra le ba a bone ba ga Mmangwato ba sa bonang e ra le ba bona ba ka ba gadimang a itelela e le Bakwena e le Bakhutse e le Balete e le Bakgatla ba ga Mmangwato lokae ke yone nako e ke botsang gore a re tshwanetse go e lemoga mme ke re ka bokhutshwane betshone ke tla bua go lelele mme a re lebese ke nako a pholo e re tshwanetseng go e ropa ga re ka tlhola re bua jaaka o ka re bua diinane re bua ka se se fetileng a re tseye dikgwetlho di dintelo tsotlhe tse di fetileng e mathata a re nontshang mokolwane wa o itse mokolwane ga owe wa sekama a le rona ba ga Mmangwato re sekane re sekanawa mme letsatsi le se makgotla a se dirileng the ashes melora e ne re bona re le mo go yone modimo a rota a e fetola for joy jaanong a go nne jalo a re itumelelese mme ke re ke go tlogang gompieno a re lebaletse di fetileng a re ipea gore rotlhe re tla emela boammaaruri re tla emelela go bua ka ditshwanelo tsa rona ditshwanelo tse re sa tshwanelang gore ka epe nako re ithekise re itebanye
ba ga Mangwato nnang Pelokgale nnang le boammaaruri ha go to mang ka boammaaruri o nne o mang o se ka iphitlha wa bona gore go botoka gore leina la gago le bobe ka gore ha o ka bolela batho gore o mang wa itshaba ke a lo kopa a go tloga gompieno re nne Pelokgale re nne boammaaruri a Modimo le segwatse ra leboga motsadi wa me ra leboga ba ga Mangwato ke saletse ke metsotso e supa gore ra rona a ba tsena mo polatafomong ka gore metsotso ene e supa eo ha a tsena mo polatafomong bo tabo a gasiwa ka maranyane le haselote jaanong ke tse ke kopela maitshwaro le ruri mo go ba e leng gore ba ne ba itse ba tshwanetse gore le bone ba nne le seabe ba tsene ga ke itse gore a motshegare go tabo gotse go tsweletse re ka tsara tsaya dikgang ba nna ba re bolelela tse dingwe ko morago mme morwa kgosi you have 5 minutes 2 minutes kwame ga ke moshiri lwa le ko bohelong gore a tsene wena o na le 5 minutes gore e se ka re 4:15 ke botse gore a ke re ithutela ke gore a ke re ithutela ka 13 past thank you sir Thank you, Motsamaisa Tiro. Kgosikgolo ya ga Mangwato, Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama, Kgosi Seretse Khama, Kgosi Seereng, le borwana Kgosi bote, ba ga Mangwato Lothema ke le dumediseng. Mare tote magaetso re hano dikgani di telele tse re ka di buang mme nako e tsile mo go re pitaganyeng ka jalo re tshwanetse re tote re gore tote mongwe wa rona ya jaaka lapele ga rona mme molatsao ke mo tsholetseng ela ke mara ke re kgosi ke hano mo boemong ja balola kgosi jaana rra ba nnile teng ha borangwanago ba sena go leka tsotlhe tse ne ba ka di dira tse tsotlhe tse Modimo nao ba leta go di dira go buisana le puso morago ga gore puso e senile go gontsha mme a re puso borangwana kgosi ba bana mosepele o le thata o sa kgonagale ba re bitsa re le ba ga Mangwato ba re ba ga Mangwato re lekile go bua le puso ga re segele tsebe re ire jang jaanong mme ne ra bana ra re boelang ko morago rona re ko pele ka jalo ra thophiwa re le 10 gate borra le bomma tsayang haremente mme ra simolola gone go ne go se motho go ne go le thata go ne go le bokete re tsamaile mo tseleng e ne le bokete le ruri mme tota se ne re se bata e ne le gore re thomamise se tsatsi leno re go se kgobokanetseng gore o tshela mo lefatsheng le ka kgololesego sa bobedi ne le gore re thomamise gore kgota ya gago
ga se patelo ga se thotobolo ga go tshamekelo mo go yone e bulwe ba batho ba e dirise sa boraro e le gore ka no setse o supile yo ka nna mo setulong sa gago re tere mme puso ya mmela dinaka ya ganana le seo go ithela mo tsatsing leno mme re le balola kgosi mongame re lole ntwae re lekile tsotlhe tse re ka di dira re buisanya le goromente re buisanya le molaodi re buisanya le yo beleng mo kgoteng yo ipeetsweng ke ba ba mmeileng e seng rona e seng wena mme rona re tsamaile mo tseleng ya bokete ne ra tshwarwa ra thathelwa basadi bagolo ba mongwaga di hetang 20 kana ba a hetang 8 ba ne ba petswa ka dishampoko ba itewa ka melamu ba thathelwa le bone e ne re ka kgwedi ya June retso ra tshwarwa re le 9 re tshwarwa ka bosethogo jo bo gakgamatsang ra go robatswa mo toronkong e ne sena dikobo e ne thube e phunyegile ko godimo ra tsenwa ke serame se se bothoko mme ga go ka gore kgobo marapo le ra barara re gore thatela ke gore diela mosepele ga ne le batla gore kganelele ka bona re bolaile ga le re thatela la re dia le re jala nako ka gore ko re ampega ke la re emisa mme re tsoga go le sego nako e kole e re pitagantseng ke ne ke tla go bolela tse dikgolo sa bohelo ke batla go thomamisetsa mongame gore ga re na go ema go ithela re baakantse seemo sa bogosi ya ga mmangwato bogosi ya ga mmangwato ga go tsena ko bogomodimo o setse bo le mo seporong se se tamaletseng ka re lemogile gore bogosi jone o tsayelo mmagale ke jone jaanong bo re gogetse mo mathateng a re mo gone gompieno raetso re tla bua nao re iketile re lebalo la kgosi ke a kopa o re bea chance ke te lebalo la kgosi re go bua nao ka gore ga ra ka ra bona nako ya go bua nao ka dikgoretsi tse nnang tsa nna teng tsa go ngware ka sekere di buegano mme ke a leboga mongame ka se re se robetse mo torogo se re se bileditsweng ke sone se gompieno se eletseng a modimo go tshogogatse o tshele wa go ithela go ka emang teng ke a leboga phuti ya diphuti thank you Ke mo tsereng se go posare device ya gago Thank you.